Dragi ljudi moji, dobrodošli na još jednu epizodu Špansko selo, jedini podcast koji se Španac osudio da vodi na srpskom jeziku sad. Treća epizoda, ovaj put, treći po redu, već 3 puta. Hvala vama što podržite ovaj podcast. Naravno da bez vas ovo nema nikakav smisla, apsolutno. Ali toliko nema smisla kao kad kupiš ženski časopis i piše danas poklon, Trulex Skrpa. Nema to smisla uopšte. Pokloni bre putovanju u Madridu romantičnu večeru ili putovanju u Sevilju još bolje. Nemoj da daš više žene krpe i sunđere za pranje sudova. Znaš ti ko si ti? Gledaj me u oči. Tebi treba sunđer jer nisi čist u glavu. U ovom epizodu ćemo da pričamo o neke od najneobičnije tradicije u Španiju za Novogodinu i Božić. Ovo što nismo mogli da pričamo u prethodni epizodu. Te ćete da vidite da i Španci nismo baš čisti u glavu. I pošto ovdje u ovom epizodu neću imati toliko vremena da pričam, toliko da imam da vam pokažem, naravno sljedeća nedelja ćemo da pričamo o vama. Da, ni vi neće da pobegnete, ćemo da pričamo o srpske tradicije iz španska perspektiva i o srpska Novogodina. Što da ne? I ko slavi srpska Novogodina? Nemam pojma. Ali napravio sam anketu na Instagramu i očigledno podeljeno je. Neki pola slavi i drugi ne slavi. Tako da ne znam zašto mene ljudi na ulici kaže ja to ne slavim, ja to, kad je više? Srpska Novogodina, šta je to? Pa ja imam 31. do 1. i drugi i to je to. Posle toga ja krenem Nova godina, mene ne zanima ništa uopšte, ni Božić, ni Deda Mraz, ni Tri kralje, ni ništa. Pa dobro, ako ja čujem da svako ne održava, ako održava uopšte, da li možda to je kao zadruga, na primjer, da niko ne gleda i na kraju ima 6 miliona gledalaca dnevno. Ima neko ovdje da laže i to ćemo da otkrijemo. Tako da lepo se držite za vaše trake za trčanje, jer sam čuo da svako ko sluša ovaj podcast je dok je u teretanu, zato što kažu da bez patnja nema uspeha. I svako ko mene sluša je veliki sportista koji voli zdrav život, niti puši, niti pije, niti ide sa ženama, niti ništa ne radi, niti se kocka. Apsolutno ništa, samo sport i kuvani brokoli. Tako da krenemo, ovo je Špansko selo, vamos! Stigli smo do polovina posljednji mjesec u godini. Bravo za nas. A sad dolazi klasična pitanja. Si smršao? Nisi, brate. Vidi kako si se ugojio. Dobro, pa živiš u Peti sprat pa radiš neke dobre vežbe gore dole. Ali si obećao sebe da će ova godina da bude tvoja. Ma možda, ajde sljedeća, opet. Ajde, si prestao da pušiš možda? A isto nisi. Prešao si od cigara na duvan, rekao si sebe pošto moram da motam, to znači da ću da pušim manje i onda ovako polako ću da prestanem. Aha, ali nisi računao da će da se navikneš na motanje i sad imaš mašinica na prstima, pa će da ti daju tursko državljanstvo koliko pušiš. I izvinite sad ako se pitate šta bi ti sad sa mnom, sad me napadaš ovdje. Pričam ja, ne napadam ja vama, ja pričam sam sebe jer vidim kako doček Nova godina i ću da krenem da obećavam sebe da sljedeća godina će da bude bolja i neće. Imam da jedem još više nego ova godina, ali neću da se nerviram zato što 2022. nije završio. Imamo da uživamo trenutak. Magija je u vazduhu i ne znam da li su malo u Beogradu preterali sa magijom ova godina jer malo peku oči od magija i malo smrdi kao na izgoretinu. Zna, magija tako nešto malo grebe grlo, magija kad preteruju. Izađete napolje, gledate kroz prozor i vidite koliko ima magija u vazduhu. Ovo je vreme uživanja sa porodicom, nema ništa lepše od uživanja pored kamina sa šoljicom, kuvano vino, Michael Bublé na YouTube, dok sedneš u neki čev na pod i držiš za ruku svoj partner ili partnerka. Ali to nisi ti, ti si taj koji po ceo dan u tržnim centrima
jer uvek ima nešto dodatno da se kupi. I naravno da svaki drugi čovjek se dogovorio da krene u kupovinu isto kao ti. Stižeš da se jedva parkiraš jer svako se mnogo loše isparkirao. Jer niko se ne parkira toliko dobro koliko se parkiraš ti. I uđeš u rajski svet, tržni centar, gdje odmah te čeka milion sijalice kao univerzum iznad tvoja glava. I 18 Deda Mraza. I sad ćemo ovdje da ostanemo sekundu. Ako ima Boga da me sasluša, jako u teoriji i dalje se nije rodio, ali ako ima Boga, ne može svako da bude Deda Mraz. Ovo je kao kad smo bili mali i smo se igrali moćni rangeri. Ne može svako da bude crveni. Ima neko da bude roze. I to je to. Tako da tržni centrima, molim vas, Deda Mraz ima samo jedan, koji živi u negde gde ima mnogo sneg. On je živeo pre na Zlativoru, ali su ga izbacili jer su htjeli da zgrade apartmani, pa jebi ga. Toliko magija za Coca-Colu i za poklone i nemaš magija da se baviš bezobraznim arhitektima i investorima. I vi svi znate Deda Mraz isto kao ja, jer verovatno smo nekad ga vidjeli dok je stavio poklone ispod jelke u dnevnu sovu. Ja mislim da on se borio i rekao, imat ću da te stavi na deo loših dečaka. I ovaj investitor je odgovorio, ajde deda čuti, znaš ti koliko ću ja da dobijem od investitora i od kupce. Imam da kupim sam šta hoću i sljedeći put kad mi dođeš kući, molim te izduj se jer svuda si stavio pepeo po dnevna sova. Džave si mi doneo trotinet kad sam morao da prodam da platim duvinsko pranje u garnituru. Tako da znaš da ako ideš na Zlativoru sad provedeš Nova godina i Božić, ovaj apartman koji si platio 1000 eura po noć, verovatno tu je živio Deda Mraz. Jadan dekica, što ti nije žao? Tako da, svaki tržni centar ima po 250 Deda Mraze i Španci smo isti, tako. Samo da, kako sam rekao u prošlu epizodu i prepostavljam da ste svi slušali, kod nas ima Deda Mraz na ulici, generalno poreklom iz Senegala, ali uvek je crossover sa 3 kralja, što su u stvari 10 puta po 3 kraljeve na svako čošku, tako da to izgleda kao navijači svetsko prvenstvo trka sa kamilima. I Sevilla je magičan grad, kao što je rekao pisac Antonio Gala. Problem nije da tamo ljudi misli da Sevilla je najlepši grad na svetu, nego najveći problem je da možda su upravo. I bez obzira na dekoracija, nemamo sneg, naravno. Ja sneg nisam vidio dok nisam bio 16 godina. Pre toga samo sam vidio led u zamrzivač. Zamislite, kad padne malo mraz u šofer šajbu, ljudi polude, ko krene da se igraju kao da je pao 80 cm snega u sred grada. I ako imaš prijatelji Španci za juga, pitaj ih i kaži im kao vidi kako palo malo sneg u Beogradu. Verovatno će da te kaže jao što to je lepo i ja bi voleo da ovdje pada sneg. Ti bi voleo da pada sneg zato što nikad nije palo tamo sneg i zato što nikad nisi morao da čistiš sneg. Da te ja vidim kako uzmeš ove kockasta lopata koji se zaglavi na svaka ivica na pod i onda padneš na nos svaki put da pokušavaš da skineš sneg, pa ću da vidim da li voliš sneg toliko. Ili da te vidim kad prođe 3-4 dana i krene ovaj sneg, ovaj crni sneg i žuti sneg od pišanje pse. Da vidimo da li voliš toliko sneg i da praviš anđeo na sred ulica. Nema sneg u Sevilju. Zato glavna atrakcija se kaže, nebitno. Glavni događaj u Sevilji koji isto ima u drugim delovima katolički svet i najveći simbol Božića je El Belén.
Ili scena rođene Isusa sa svim lutkicama i sve gde. Naravno je Marija, Isus i Marijin muž, Jose. Da ima mnogo ljudi da se čudi. Jo Bože, pa on je bio sa njom i ako dete nije svoj. Svaka prijateljska grupa ima jedan takav koji je upoznao single mom za 3 deteta i nema problema. Dobija deca od 16, 12 i 3 godina odjednom i svi srećni. Ali ovo je toliko veliko da ima čak i svoj pokret u istoriji koji zovu belenizam. U 1223. godine je prvi put za Noche Buena ili doček Božića su napravili scena Belena. Ali vi mislite možda što je to lepo, mali Isus i svi oko njega srećni jer spas je stigo na svetu, samo što su oni to napravili životinjama. Nije Walt Disney bio još uvek živ, ali već su neke koji su krenuli da ga imitiraju, kažem. Ima razne vrste. Male, primjer Marija, Jose i beba. Anđeo iznad njih, vo i magarac, tu pored eventualno ovčari ispred ili to 3 kraljevi sa zlatom tamjanom i to, Smirnov da se kucaju. I jedan zanimljivost od ovaj prvi Belen iz 1223. je da beba nije bila tu. Oni nisu stavili bebu. Ja mislim da to je logično jer verovatno je bilo kasno pa su stavili da spava u drugu sobu. Jer to je nešto da se dešava stalno kad ideš da vožiš da se skupljaš sa porodicom. Uvek ima jedna soba puna kaputi i šalovi i kape i jedna nepoznata beba na sred pokrivena kaputima i šalovima. Majka serit pored beba u mraku da se ne probudi i napolje otac koji se ponaša kao magarac. Tako da pravi Belen. Ali da, postoji ovaj Belen, male, to su male porodične verzije, da kažem, koje ti staviš u svoj dnevno sobu. I onda imaš verzije koje ja zovem Belen Megaziti. Tamo ima jedna osoba na svoj podrum ili na sred hodnika u opštini ili u neku crkvu da je napravio ceo grad proporcija 1:1 sa kućicama, reka koji je tradicionalno napravljeno od aluminijskom folijom. To morate da znate, patkice, ovce, krave, čak i pijaca na sredinu kao veliki bazar u Istanbul. I u Sevilju, zato što je magičan grad, velika je tradicija da ideš u centru grada, ni shopping, ni da hraniš golube tamo, ni da se napiješ u kafanu, ništa toga. Nego jednostavno ideš da gledaš Beleni. I to nije kao uđeš u muzeju ili neku crkvu, gledaš pajzažeš i nastaviš da uživaš dan. Ne. Ljudi čekaju red satima. I kad kažem satima, ne preterujem. To je kao da čekaš da prođe Papa Franje. Da li stane pola sata da pričaju sa lutkama kao ludaci neki, ali tu su. I svađaju se i čekaju i padaju nesvesti, ne znam ti ni ja koji đavo samo da bi gledao ove figurice. Da su mnogo lepe i su mnogo detaljne, ima ih 300 milijarde u cela sova samo spremna za to. Ali, eto, ljudi stane tu i čekaju samo da bi to gledali. Da ti sad možda bi rekao, to sve figurice su random, bez ikakve smisla, samo su tu za dekorisanja, osim naravno Marija, Jose, Anđeo i to, ali ne, mnogo od njih su ogromne simbol. I sad ću da vam pokažem neki od njih. Naprimjer, imamo Benito se zove lik, da, on je jedan lik, ovčar, koji spava. Ne kao drugi ovčari koji su išli
bili su budni, naravno, zato što je anđeo je došao i kao rekao Helimi Helema mi sama latari, šta god da je rekao, da je u stvari znači, ajde bre, idite bre do tamo da se rodio Isusa. Evo, Jose deli tompusi, ajde da je cepate majca. Nego ne, Benito spava. On spava i reprezentuje, ako ste spremni, on reprezentuje nada. On reprezentuje nada da će Isus da se rodi. Brate, prespavao si. Po meni on može da reprezentuje da lažeš sebe kao pas. Ne znam da li se vama to desi. Naprimjer, kao kad gledaš film u TV-u i vidiš da ti se zatvore oči polako jer jebi ga, kao što kaže tvoja majka, ceo dan gledaš na ekranu i ne može to više. Mogo si da čitaš knjigu, to je majčina logika. Zatvori ti se oči zbog ekrana, idi čitaj knjigu. Ali dok ti se zatvori oči, ti sam sebe lažeš kao pas, kažeš ajde, sklopi oči sekundu, nećeš da zaspiš. Nećeš, zaslužio si, ajde samo zatvori sekundu, lažeš bre! Samo ti sklopi sekundu pa će da vidiš da će da se probudiš u godinu 3158. Zoki Šumadinac će da te probudi lično. Ali dobro, to kaže, on reprezentuje nadu, on spava i nada se da će Isus da se rodi. To je Benito. Ali to nije najjače što se tiče Benito. On sanja da će Isus da se rodi. Brate, očigledno u Palestini nisu imali stanovnik, verovatno bi on mogao da stiže na vremenu da bi čitao. Sanjaš da će da se rodi Isus. To je da će tvoja devojka da te ostavlja, ili će da imaš veliki dobitak, ili će Isus da se rodi. Ali imam mnogo različite figurice likova. Da pustimo Benito na miru, će da se probudi, ne daj Bože. Na primjer, imamo La Gitana, to jest Romkinja, koja pere garderoba, da je pocepana, ali kao upečatljiva, lepa je što se tiče boja i dizajn, kao, ne znam, kao haljina na maturu dan posle. Mnogo lepa, bila prethodni dan, ali posle 15 flaša rakija, malo sjevana. Ona reprezentuje Isusovo žrtvovanje posle, u aprilu. A nije rekla ništa. Pa vjerovatno se toliko sekirala zbog haljina pocepana da krenula da se dere na svoju čerku i zaboravila to posle. Evo, samo što sam ti kupila, ni jedan dan nisi obukla. I sve to je puno blato. Vidi ti, ovaj blato. Pa ovo je govna bre, gdje si bila da si smazala govna svuda? I nije se setila da kaže Isus, pazi na posljednji večer. Što mene to stvarno zanima, to isto malo van tema. Pretpostavljam da mi tako zovemo La Ultima Cena, posljednja večera, je ime koji su dali posle toga. Ne verujem da kad je išao Isus kod Juda i kao si rezervisao večeru i on kao posljednju večeru. Dobro, kako god, ali naruči dosta voda jer mi se pije vino. I Sveti Petar kao, jer inače, ili ima dovoljno mjesto na trpezu? I Juda, posljednju trpezu. Kako me nervirate, na kraju imam da se ovesem zbog vas. I sad zadnji lik koji hoću da vam objašnjavam je prostitutka. Podrazumeva se da je figurica prostitutka, neću ja sad da vam pokažem šta je prostitutka, jer verovatno znate. Ona reprezentuje čistoća Marija i kako ona kao prostitutka nije, taman da napravi kontrast. Nadam se da bi nešto mogu da kažem zanimljivo o nju, ali verovatno je bila divna osoba i nije zaslužila da bude tu jer jebi ga, morala da plati račune i nije imala kako, pa bile su teške vremene i na kraju tako se odlučila da uradi. Pa mislim, nema svako ista sreća da te neko zatrutne slučajno i da to bude Bogotac. Ovo su neki od figurice koje možete da nađete u Belenu i Belen može da bude koliko veliko koliko vi želite. U Kataloniju, na primjer, je tradicija figurica čoveka kolkenja, el kaganet se zove. A možda
tamo vam se čini glupo, ovdje u Srbiji, ali u 2005. grad Barcelona nije stavila ove seronjo u Belenu i bili su ogromne protesti po Barcelonu, tako da bitan je on, mnogo bitan. Ja sam svestan da u prethodni epizodu sam vam rekao da između 25. i 31. decembar to su prazni dani i da samo pokušavaš da isprazni frižider dok i dalje si mamoran i moliš majku da te bar prži jaju na oko. Bar nešto da ti da jedeš, da ne bude gambori od pre 4 dana. Ali ima jedan dan tu između, jedan mnogo zanimljiv dan, koji je 28. decembar, a to je što mi zovemo El Día de los Santos Inocentes ili Dan svih nevinih. Zašto uopšte taj dan je bitan i zašto je došao taj dan do nas uopšte? Ako se sjetite, naš drug Herod, čiji otac je bio za Bogom u vrtiću i uzeo sve poklone od kralje. Nije to oficijalna verzija, ali to je moja verzija. Tako je bilo. On je čuo da Isus se rodio i da će u nekom trenutku da bude kralj. Čovjek toliko bio ljubomoran, nije mogao sa sobom. On je, svaki čovjek da je mislio da će da mu uzme mjesto, on ga ubije ovako, laganica. Samo ga ubije i to je to. Šta? Nemam konkurencija. I ovo jeste sigurno istina. Kad on je čuo da Isus se rodio, odlučio je da mora da ubija svaki dete koji je mlađi od 3 godina. Čovjek nije teo da rizikuje, rekli su ga Herode, Isus nije još ni čišćen, samo što izašao, nisu ga ni lupili po dupetu da plače, ali on je bio najvjerovatniji kao ja. Ja gledam zadnje vreme osobe i ako me pitaš koliko misliš da ima godine, mogu da ti kažem između 16 i 45. Tako da Herode, razumem ja tebe, ali si ga pretjerao, brate. Tako da u ime taj dan da su ubili ne znam ni koliko deca, mi 28. decembra se bavimo podvale. Da, kao April's Fools. Kako su stigli od jedan do drugi, ne pitajte me, jer posle 30 godina života pokušam da saznam i dalje, svaka godina istražujem i nisam mogu i dalje da znam zašto to rade, ali eto, Herod je sklonio 200 deca za svetu i mi uzvrat, evo ti plastično govno, kako sam smešan. Možete stvarno da vidite da nismo baš čisti u glavu, majke mi. I kako vi veoma dobro znate, jer sam radio anketu i znate, između 5. i 6. januara u Španiju dolaze 3 kralje da donesu ili poklone, ili ako nisi bio baš dobar, ugalj, tako je. Da, ako nisi bio dobar ili ako si Njemačka, jebi ga, pošto nećeš gas, pa ugalj. Ali 5. januara je dan koji možda za neke ljude je čak i bitniji od 6. Jer taj dan je za velika parada 3 kralje. Kaka karnival u Rio de Janeiro. Ovo je najviše spektakl na svetu. Sad, kako se zove mesto gdje ljudi stoji kad nastupaju na paradu? Ne znam, plovak? Nisam mogao da nađem pravi reč ili ćemo da je zovemo karosa, kako se kaže na španskom, ili plovak. Iako to je isto kao za pecanje. Ali jevi ga, ja sam štranac pa sada radim. Plovak, neka bude. Uglavnom možete da mislite, pošto oni su 3 kralje, onda verovatno su 3 traktori, pa 3 kralje, pa 3 plovke. Kako se kaže? 3 karosas. To su neki 200 ove plovci. Naravno da Melchor, Gaspar
i Baltasar, oni su glavni, ali svako od njih ima svoji pomoćnici koji idu kamilima iza ili konjima i ispred kao policija ga dođe neko iz druge zemlje ovdje, pa znaš, da ih prate, da niko neće da ih ništa urade, iako oni su magični i dalje im treba pomoć. Muzika, kuta, parada, sve što od uvek muzika bila za parade. To je kako god to bude. I onda iza njih su građani svet fantazije, jer kralje su vladari fantazija world, očigledno. Pa onda imaš, na primjer, dođe svi koji idu ispred Melčor, na primjer, svi konje, eto, i sad Melčor ogromne, ko dvorac, i onda pozadi kamilima, milijarde kamila, i poslije njega Sunđer Bob i svi svoji pomoćnici, 300 osoba, pa onda ima Hello Kitty i svi svoje mačke sa visoko društvo, pa Pokemoni, i da Pokemoni, da znate, Pokemoni ima 1000 komada. Ako ste ostali na Bulbasaur, Charmander ili Squirtle, imate domaće baš dosta. Ali ako samo znate Pikachu, onda to znači da ste nečija majka. Tako da, gospođo, odavde vam pozdravljam. Kako uživate podcast? Jer mi se sve lepo razume. Ne, pustite dugme, vidi, unsubscribe. Ne, sad ću ja da čutim, pa će da priča Jovana Jeremić, će da dođe. Evo, otišla. Nešto, izvinite gospođo, ako nije najbolje tema što sam mogao da izaberem, Pokemoni, za sad. Ali da se vraćamo mi na naše parada, šta rade oni uopšte tamo? Pevaju, igraju, da, i bacaju bombone. Ne znam da li ikada kad ste bili u školi, tamo u odeljenje, pa ste rekli druga, baci mi jedan negro, i bacio i vam slučajno udara u glavu. Pa ovo nije jedan, ovo su milijarde. I da vidite da ne preterujem, samo u Sevilji, centar Sevilja, baš centar, stari grad, u 2022. su bacali 6 tona bombona, 10.000 kese gumene bombone i još 6.000 čipsi i kao smoki i taj fason. 6.000 kese još. I to je samo centru. Sad imaš van centra, imaš još jedna parada. Pa svaki selo pored ima još jedna parada sa još 5, 6 ili 7 tona bombona. Pa tako cela Španija. Ljudi moji, ako ikada imate šansu da idete u paradu, imam jedan jedini savjet za vas. Pored nošenja kišobrana, da je mnogo bitno, najbitniji je najstariji patike koji imate. Jer to je da se odmah baci posle. Zamislite da pregazite na mešavinu bombona, koji su pregazene sa još 1500 osobe pred tebe, mešane za balegon od kamile i od konje, i padne pivo od alkohola i od Cuba Libre koji ljudi piju na pod, sve, i asfalt, sve to zajedno. Završite parada koja krene oko 5 popodne do 10 uveče sa jednom štiklom nešto, da ne znam kako ga nazovem. Zato vam kažem da bolje da šta god da nosite bacite odmah u kontejner. Zato što ako morate to da čistite posle kući u lavor, nema ništa groznije. Jer to niti miriše lepo, niti smrdi, ima neki miris asfalt, bombona, od svake jake ukuse, sa balegom. Ali ti ideš tamo i neka se trpi sve zbog osmeha deca kad vide 3 kralja. Oni su magični i zašto svaki grad ima svoja parada u istom vremenu. Kao Deda Mraze u tržni centar. Imaš koliko španska sela ima. Špansko selo ima jedan, ali špansko selo po Španija, koliko ih ima? Milijarde. Pa svaki selo ima svoja parada. Tako da, koliko 3 kralje ima u Španiju? I vidite da sam rekao da nošenje kišobran je bitno. Ne samo zbog udara, nego zato što kišobran, kad ga okreneš ka gore, obrnuto, izgleda kao antena od satelita i to dobijaš perfektan premet za skupljanje bombona.
Isto ako idete na paradu, tamo pazite se mnogo, jer ponekad bacaju Sony peticu i cela noga pršuta, 2 ili 3 u celom paradu, ali da znate, tako da verovatno nećete da dobijete, ali samo pazite da ne umirete. I sad za kraj, nema ništa lepše od osmeha deteta, da uživa u fantastičan svet pun ljubav i sreća. Ali setite se da ne svaki dete ima prilika da uživa Božić na najbolji način. Tako da odavde bih volio da molim svako da želi i ima mogućnost da pomogne naše mališane da uživaju Novu godinu i Božić najbolje moguće. Da imaju nadu za bolje svet. To uvek možete preko paketića ili preko organizacija koji se time bave. Ja, na primjer, sam našao prošle nedelje organizacija koja se zove Dečji svet. Na njihov Instagram, Dečji svet 1, koji možete isto da nađete dole na description box. Možete da vidite njihov Instagram profil i ako ste za, uvek je lepo malo pomoć, pogotovo ovih dana. I vama ću opet da se zahvalim što ste stigli ovdje do kraja, hvala što podržite ovaj projekat i da napravite da raste više i više svaki dan. Želim da vam čujem vaše utiske i vaše ideje, tako da ako imate neka pitanja, predlog ili jednostavno želite da kažete čao, uvek možete da kontaktira preko komentare na YouTube ili preko društvene mreže. Tako da vidimo se sljedeća nedelja sa još više i zanimljivih temama. Ja sam Miguel Jaramillo i ovo je bilo Špansko selo. Budite dobri. Pozdrav!